Kuyajabulisa ukubona ijaga lisakhulayo lisebenza lapha ke. Ungubani igama? Sinethubi. Wenzani lapha sinibona le ngadi yakho enhlileyo wenzani la? Hayi kungayikulima nje mdala la mina ngincanyisa khonapho labantu abami ngisizigcina. Hawu, usuthethe kudala. Uleminyaka emingaki? Mina sengi-35 years. 35? Kodwa ukhanya njengomfana omncane. Hayi ngisayehlile lami eminyakeni nje lokhu ngisancane. Okay, wenzani empilweni? Hayi empilweni lami ngiphila ngokubhilida nje kuyakhaya khona lokho. Labantu phela bafuna ukwakhela abatshila basemazweni ngale uthi umuntu ofuna ukwakha bakuthinta njani? Hayi vele impilo esingaba silayo. Singancane labafowethu. Ayikho ngedwa nje nako abanye abafowethu nabo. Buya mfowethu ngizokuzwa ngapha lakha ngaphi lina. Impilo ye-building nje siyenza njani? Akubuyiswe nje leli building. Kuyathabisa ukubona abantu abasha besebenza. La uyakhala wena ungubani bizo? Mina ibizwa ngu-Andre. Andre Du. Ngodube la. Lo ngodube ngabangani? Sondela bedu. Umfowenu. Andre Dube itshela liyakhanda izindlu lezi sizibona ngemva kwena lelakha yini? Kakhulu. Vele izindlu yebo mama. Kuyinele kwakhaya kakhulu izindlu zabantu. Kakhulu izindlu lakhona kwama-trades la. Likufundele kumbe la sifundisa kwalise? La sifundele. Manje phela igenge abafana isayizini abaningi bajwayele ukuthi batshone benatha utshwala bengenzi lutho. Nina ke indaba. Hayi lathi sisibona la sesilabantwana. Wena uthethe sibile amaqini? Mina vele. Labantwana bangaki? Mina labantwana ngo-2. Okay, wena ke? Manje lo uza ngo-3. Hawu, uza ngo-3? Ayasebenza indoda iyasebenza. Wena ke? Awathathu. Lemi ungaki? 28. Uzambamba labantwana. Awufuna abanginingi njengaye? Hayi ngisalandela vele. Kanti manje ngingatshela ke abatsha laba batshona emabhawa benatha ukuthi bazama ukuthi bazisebenze njengani. Kuyini ngabafundisa khona? Ayibona impilo vele sokumele bona beyikhangele bebhasoke njengokuthi labo besakhula nje. Labo bebele kusasa labo bebekwazi ukuthi impilo yena iyasetshenzela. Akekho kungazizela nje njengokuthi singaphili ngale kusasa. Ikusasa le namhlanje sesibone yethu le sizele thina. Ibuhlungu. Kakhulukazi ibuhlungu sibe kunzima nzima kumele silandelele njengokuba lathi sikhonze kukho khona ukulathi siphiwe sona sesiyabe sisiphiwe sisisebenze njengokuba kungavele kungani kuyavuka konke okuvukileyo sigcile kikho sikusebenzisile sikuphethe lomunye kuhawukele awuzaye uzosubizwa ngale la ngale usebenze kunjani uphumelele ube lempumelelo ngoba imisebenzi vele asoze yafika yathola kahle hayi imisebenzi yona vele ayikho yasingenzela njengoba lathi seZimbabwe sindlela siyabe sizihluphekela lathi sesincengisana kubizana njengabafowethu laphana lalaphana sincedisana. Siyabonga mangani, thank you very much. Siyabonga mntana.